and this is called the district level sports meets. So I'm happy today, especially they have invited me, and especially today this occasion means the sports district level sports meets occasion. This program especially for all it is needed. Why? Tangai sung games and sports no. Ini district level anggai tongo, block level poron paikha ni khanao, ebong block level ni hoite jara champion anggai phainai. Tini o jaga district level of phaiai. BSD International School o chengnani thangai tongo. So sung saimana nango especially sini kabangma borok rok sports honi humani jinis tano baksa importance ya othoba gurutto ya khela hamane jinis ta sini bagai pasek joratei benefit by important all jinis tano sung saimana nango especially khela khaimani ba khela dula angke sini mentally physically fitness naruo sung rugi sugi engani rok hoite mukti mano kabangma borok rok no samoyo rug sugo bugi mane kulo karon physically fit kori ni bagai so school education ni sate sate sung games and sports no importance way tini jodi no thunglai thangka kai games and sports ni madhyame bo tini kabangma borok rok no abo haike achieve khajak tongo je nake national ebong international level logo thangai doni rang puisa income khainani lama rok bo kabangma mai sports manai thango gahai bano sini ing je amchoi rogo ya khaba specially tripura wo tabo BSD international specialist remote area no ni nai all jaga rogo hangka sung importance rezagya nang ngi tongo games and sports ok no tobe ke sing apna wasuk nangnai saimra nangnai tini inje sports ni mani abo kisisa historical background ro bo sung sina nago sung saimra nango je sports ni madhyame kabangma borok rok no tini kebo kuno kaisa lama kring phana tini onek international अथवा national level logo thangai achievement khayai rang poisa ganang rok mi thangma bonduk jago sing oma hai legendary borok rok no sinina sangke joto saiman abo to Sachin Tendulkar phanangkha example international level ni kaisa cricketer sini सबसे sakok manani sing kabangma borok no sini o jaga wo sini borok phana se sia tong sini borok bo kabangma sports games and sports ro kasajak tongo abo ka sini Somdev Deborma tennis player sini tiprasano bobo tini international level ni abo tennis player enga o international level ni tennis no thumine bo Asian game dok champion ngi thajak tini bo international ya tabong national ni je na ke sini tennis senior team guru de bati India wo abo ni coach rok ngi tongo bo enga oma hai kusuk level kazak sungbo ngi mano sung abo naina thangkang kai games and sport no specially historical background nahar na kinrok agini dino je borok rok naki কোনো সিয়া সাইমেয়া ইগনোরেন্স নি তংজানাই রক একদম সবচেয়ে কুলকক লাইজাক বরক কে সাবো নিগ্রু রক এবং সেই নিগ্রু রক স্পেশালি जों नायना थांगा गाय एक समय अनेक अवहेलित तंजाक बरक माने बरक न बाजाराव तिखाइसे भालो आपने हने सेलिब्रेटि सिस्टेम एवं सेई बाजाराव तिखाइ फालजाकनाय एक समय बन कुनो ना कुनो कारण सिनी एक्स प्रेसिडेंट यूएसए नि अब्राहम लिंकन आपने स्टप फाइजा एवं खाइमानि परे बसिनी सोंहायन समाजाव दरजा मानाय हुनै फाइमानि परे तिनी बरक हाय निग्रु रक लांचित बंचित अंगै तंनाय
বুইবাই নাইকল জায়গা বাজারাव ফাজাनाय বরকসে তিনি নরক ন্যাশনাল লেভেল থাঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল থাঙ্গে যে কোনো ইভেন্টসে থাঙ্গে নাইखांगे ও সেই রিগুরকসে চ্যাম্পিয়ন नङि दंखा अर्थात सुंबङै मानु आंनो कगनोसो साना थांमाने जों तिप्रासा जेसेबां उगलग गलायजाक नङि दंथं माइ आंनिया मानु जों अबहाय इतिहास रंगबो जों साहयमा नांनाय किसिया मोनसे सिखना नांनाय इंगा अब जों खालायमानु खालायमाय आंनिया अबनि माध्यमेव गासायमानु गाबनि बागै दिनि जों अ जागारावगो अबहाय चिकनसे स्कुलाव फानो जों गासा गेम्स नि माध्यमे जों जे बरफनो एवारनेस होनाय थांमानि अथवा साख्लाया थांमानि सायमाना थांमानि अर तिनि अ आमजय कतमावो आइबो बरफ फायनानि कक दंमानि आनि जे बिहु सं थांगाय एलाका कतमाबा आइबो तिनि जों अ गेम्स एन्ड स्पोर्ट नि गुरुत्वता साहरिमाय आंमानि बागै तिनि माने अधिक संख्यक बरफनो निजिनि पसापतै तिनि अर गरिखो बफाइलि आफिफानखा गावबनि बागै जों तिनि अ ककनो वासुं लांनाय तामुन बागै गाय ओ जे गेम्स एन्ड स्पोर्ट आसो जे इम्पोर्टेन्ट नि माने अ जागाओ सिनि बरफ रक ताबुक जारा सिक्ला चासलकसा सेराइ रक केबा क्लास 9 पढ़िनाय 10 पढ़िनाय 11 12 पढ़िनाय कलेजाव थांनाय पर्यन्त तिनि ड्राग एडिक्टेड नि थांगा अर्थात केबा इंजेक्शन नाओ केबा ड्राग्स आओ केबा टैबलेट चालायो अबा हाइकेनो सिनि बरफ रक कमाय दंखा गो बरफ रकनो जों गाहाम लामा फुंना बागै गाय ओ जे गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स नि माने खेला दुला आबकाशा माध्यम मंगै बासाव माने जों अ जागाव जुदिनो बनो एंगेज संगै दंगै मान थांगाय गा जागा बतिनि ड्राग्स जानानि अथवा टैबलेट ना हानानि अ सुजुग मांगला खामो अब मगै जों पाले पाले जतनो जेकुनु गासा इवेंट जेकुनु गासा प्रोग्राम गांगे खासिगलायना फायनांगौ तंलाय थांगोन जों बुजिलायो काम सालाया आबनि बागै अबनि साथे आङो कगनो खिया सालांनाय जों स्पेशली अर जत सिनि गार्जियन्स दंनाय रक स्टुडेन्ट्स दंनाय रक स्पेशली वन थिंग नो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय खेला दुला दिस इज द माने सेकेंड पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज द एजुकेशन यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू दिस एजुकेशन जों प्रायोरिटी मारगानाय because education ni माध्यमे no joto develop country asok je tabuk developing tongna ra porok education no important deman bagai tini developing go sung education no important ri ang mane bagai sung tini developing ya age siri siri simino sung oma haike dole pale tini sung jesek mane suktung je sukmani joratino sung chesta khai dango oba hai jara naki private school khulugui tongnai rok no sung encourage khanya ni bagai गोबांमा अबहाय स्कुल दंनो जों अर्गानाइज खालाय दङ एबं बरंनो कानानि बागै बरनि डेभलपमेन्टनि बागै ताम ताम रिक्वायरमेन्ट दं अबरंनो जों नायकलै ब दंलायो एबं अबनि साथे नरकनो जत गार्जियन्स दंनो अथवा स्टुडेन्ट्स दंनो कायसा गोसार मुंगो दंनाय आनि आबंखा ताबुक रमयादि गोबांमा गार्जियन्स दंनो समयो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ी खांगके अथवा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़िनान बगै खांगाय माने कतर को अबहाय स्कूल गाहाम गाहाम बिल्डिंग कत कत गा जागा थांगै पढ़िनान बगै जतनो चाथुं चायाथुं जारा सुकनाय रकके बा पढ़ि दंखा जेम हली क्रस हाई स्कूल डन बुस्को हाई रक रामकृष्ण हाई आगरतला कलकत्ता स्कूल दं आ जागा थांगै पढ़ियो हंगाय गाहाम कुक न आबो किन्तु जत बरक निदा सम्भव आबो इंग्लिश मीडियम न पढ़िनानि हंगे सिनि बरक रक जस्ट कबन एजुकेशन तो डेवलपिंग नांनाय बांग्ला मीडियम दं आपनो दिनाय खैन गो या आरोबो संस्कृंगा आरोनि होदे संस्कृंगै फायो हाइबानो बेटर नंगा इंग्लिश मीडियम बेटर तांगै नंगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल नि जेतो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आबंगा प्रोफेशनल लाइफ नांगो माने नों निनि जीवनो चलिवै थांगानि बगै गोबां को खायै रां दग इनकाम खायन बगै नंगाय जे प्रोफेशनल लैंग्वेज एसेंशियल नि बाथाय थांगो गोसों जरानि सिमी परिवै थांयांके आ जिनिसानो खानावै थांयांके एनवायरनमेन्ट मायांके जों आ स्टेज थांनि सगैया गाय अ जागा ताबो गार्जियन जोंनि कायसा बुल किसुटा गार्जियन जोंनि बुल लुक जगैबो दङ आबरक खा बप्तै बाक्सा गार्जियन जग मानसुगु इंग्लिश मीडियम परि खांखांखानो इंग्लिश मानानो नै माने बेसिरभाग गार्जियन जोंनो आं नुखा आंबो खुद
kaisa private school ni founder ani school ni bung keto Tripura public English medium high secondary school at present saro 1200 students tongo hingga o jaga o kabangma schools ni omahai guardian sobno no nukha mane bongi baksa ni claim ta mane English medium se pori hingga potang English maya hingga u missionary school thanga ke English mano ob kaisa proshno ngui thanga gabon bagai baksa guardian sok sung hai chalo gui tongnai school obo hai BSD high school tini 200 jon students o jaga o ngat tai bo ase gelaka kota tai bangani kok tongman tini phaya bibino missionary school thango kintu o jaga kisang rong nubjagui tongo potike sung okok no bujine nangnai prothom right to education act mingti kaisa tongo 2009 mane right to education act 2009 no kaisa kok rijak tongo abongkha primary education ni bagai অর্থাৎ ক্লাস 5 জরাতেই फोरोंनानि बागै हंके जे कुनु टाइटल नि बरक जे कुनु लैंग्वेज नि कम्युनिटी बो आ कम्युनिटी बने सोंना नांगराव आबो राइट टू एजुकेशन लसे अकक सेजाक दङ हाइबनो बाक्सा गार्जियन जक हंका अबनो हय साइमे आपनंगना ngo bo class 1 da poritong 2 da poritong kintu english hai mana nangnai english kok sai mana nangnai henai tini BSD high school english maya ne bagai missionary tumthajika example ta hingga oboni bagai in future effect ni thango habo sung primary level orthat basic je jinis ta tongmani class 1 ni sibe 10 jora je basic education tongmani secondary level jora tei o jaga o sini basic clear nga nango sung kaham ke bujina nango master mosai tongai rok jara bo bangla medium mung tong english medium mung tong tong haibano ngerai no phorngnani bagai nijini mother tongue use khai phorngake bini je phorngmani o je chapter wise lesson wise je kok sajak tongmani abono kaham ko khaibo mutunarak mano language is not a factor language je porpan sung kok saimano boba higher education ningpru je phornani educated ngi tanga apro language so srungki naita haibano o knowledge no daran bagai tangke jora pai thango a jora tai maya maya angmani bagai jora kepra thangmani bagai o last digi se kafra layo ang complete exam porikha pass khanyani nei haibana a jora tai phaili apini o basic clear ngi angmani bagai concept clear ngi angmani bagai ge quality education sangra nangnai quality education runani bagai sung jemon teachers tongnai rok borok no taibo kaham ko khai faculty toidi khanyani bagai rang poisa ni byapar ngi basao sung tini o jaga jotoda pari mani nijini bisingo je manmani abono khayo haibana abo jotesh phaya national এবং international level thangangke education ni quality joto tongmani abo sung onek tolao klai thango jemon tawak IAS IPS officer rok nan bangke senior rok gri abo hai faculty mase maya ga aboni bagai sung joto parisak sini secondary level jo teiphano khainani bagai kahamke chai tongla nangai abong sini guardian sok okokno bujina nangai hingga buji mane bisingtei judi no sung nungbai cooperation khai choli mangkhangkai koroksa student no madhyamik pass khainani 12 pass khainani best quality education ruoi ni akhabe degree complete khainani abo jotoni no kaisa responsibility ngi pasao tini teachers rok pori mane bai simino kaisa students higher degree ngi thangmanai abongya guardian ni bo sohojita nango hingga sini guardian rok kabangma guardian rok no usulu laijak शिक्षा खाइनानि गंगाय शिक्षा खाइनानि हनै केबो के BA पास MA पास kabangma tongo degree holder haibana chakri maya hnigo poriya ama haike porina naya guardian soko pibo tongo kintu oboya takok tai bukok rok all the students guardians tai oro joto khnai tongnai joto no ang okak kok kasaro obongkha sung education khaibani especially sung kuno kaisa target mission no nahari khaya ang government chakri man nangnai private chakri man nangnai hunoi sung education khaya education no khaima nge especially nung khud no sinani bagai nini mentally physically growth khainani bagai nung saimani bagai ebong sinani bagai je education ma khaigirao शिक्षा खाइमानि परे educated नंगमानि परे चाकरि no नों रुतुमनो नांगया नों जुदि no higher qualified ebong quality educated नों दं हांगे चाकरि सिनो रुतुबि फाइनाय चाकरि नों रुतुमनो नांगया अबनि बागै जों माने बुजिनो नांनाय सिचुएशन न बुजिनो नांनाय हांगे सिचुएशन न बुजिवै जों जति no एक साथे जति no फान बाक्सा खायो आगुगलाय थेंगे 100% guarantee ebong ngui mano जों develop बुंनाय
asungno jotono sini tora phaisa koine joto sini em minister tai oroni organizer jokno hambaya phairei sini trai rok kahamke thungtung hnei ani khabai wansugui jotono khulumbaja.